kurugamirira igoti rirogiria atiriri agikorwo munini wa jaji munene ni agwika maundu maya ri there must be a compelling reason kuma kwi chief justice niki hihi kiratuma kana kiratuma munini wake arute hi mundu ni murwaru hi mundu ni akite ati go travel lati ati mundu ndagakorwo ahurukite handu hangi nake munini wake li araruta that particular role utigiro ni kindu gigwitwo ni gatiba either they are constitutional or administrative in nature. Ni turakena mundu gwitwo Deputy President Mwamure Professor Kithure Kindiki na mũtumia wake Dr. Joyce Kindiki ni acio makiingira thiini wa kana makiingira kuria gikiharo-ini kana nyumba-ini ya micemanio ya KICC. Na ketomba tuigue hihi hanini tuigue uria kurana agikinya no tombe tuigue oro hanini. Basi ndio huyo Deputy President Designate wakiwa wameshikana mikono moja kwa moja na Dr. Joyce Kithure. Kweli ametenda. Tuimbe Emmanueli ame. Basi ndio huyo tunamwona Deputy President Designate Professor Kithure Kindiki wakiwa moja kwa moja na Dr. Joyce Kithure wamefika siku njema leo. Wakenya tuwakaribishe kwa shangwe. Shangwe ya Deputy President Designate. Karibu. Karibu. Wale ambao tuko na viti tunaweza tukaketi.